hello my fans, hello my people. Wagwan. Nigero ndagiye muri kumwe kuko nawe bakatagira kizoga muri araba kiberetse ubu rero ngadabereke ibiko birabera muri concert ya Bera Chance mu gihugu cy'u Rwanda na Elize kuva mu gihugu ca Belgique mugurikirane uyirabe gushaka ubuze kwirakusha kubera please ndasavye utaragira subscribe ayigire na share please ndakunda cyane gose. Imana yigeze ibima abana aza kureka ngo wabagariye aza kurabishiriza itanodoreka ineza ye itanodoreka. Kukira karirimbo uririmba tukitujeho gatoya
umutima wanjye uravuga irahagarare mu izina rya
hariho iminota nk'itanu y'agasirimba yoboneka cyangwa tuyisigire ejo pastor ejo noneho ejo twarengeje iminota pastor yarambwiye ngo tusa asaha dusoreza Yusuf urugero rwiza atari urw'abatawe ahubwo ari urw'abagiye guhimbaza Imana. nawe nimba ufite zaburi yawe kandi ndabizi murazifite, noneho nta kwifata Papa, Bwana Yesu asifiwe sana. Sina namoni, hano ramatara amurika mu maso. Nana ngibaza.
ese ko Dawidi yarengewe yamara kurengerwa akandika indirimbo twebwe nikora ibi tuzatuma turirimbiye Dawidi cyo tuma dutera indirimbo ya Dawidi hashize imyaka 1000 twebwe nta ndirimbo nshasha dufite ndabizi mwese mufite za Zaburi zanyu murazifite mwese ntaza mufite none ko wamuriye mu ndeba hano arafite no kuri niwe wabwiye abusuma yambwira jewe nawe tuziyakire twaragumbutse ariko niba nawe ubagaza twitandira zikavamo natambukane bamurebe niba atari babwiye ko umuntu ufite ayo mayo kwizera gukora ibyo Imana yabakoreye kugira ngo wihe abandi imbaraga sibyo uyu muntu iwe agatwita zikavamo abandi bana bakagenda bageze igihe cyo kuvuka jewe ndamwinda amubwira ati niba nawe niba hari icyizere ko bizagera bigakunda tukajya kureba abandi tugahwera maze abagore n'abana beza Imana bamugisha bakamavuga sheri bakamuvuga ngo aza kubagana ngo binyazishanga umwana noneho musemu amatanga akayanga wakeneye ngo serera hake w'imbuto tukarebana na emega twe nta zaburi dufite muririmba mwebwe mufite zaburi